Professor Bazireke nagira ngo kihingwe cya cashew nuts n'ekyamaguzi kandi kina katare ahabwe ibintu byinje biri kurugamo ebirimo amashita emibazi ebyokurya by'amatungo oyirero kukoreswa kutabura za paint zo kusiga amaju za brake pad za motoka n'ebindi byinji. Bagira ngo Uganda zabu ni kimwe kiri gukora Uganda zabu nerugamo ibintu binyi mu ikize ngambeho bikenye kandi tandike n'icyo gukora wine. Cashew nut ni tuhiyamo ikijuma ine kibari kwete kijuma naco ninke kinyanya tukiha mu juice ejo tuha mu wine cyo kureberaho wine tukoro mu kitunda cya kabare zitabura mu na cashew nut tuha mu wine nungi munonga ninga wine hari umuri kigaro nyankore niki vinyo eri kusiza nungi munonga. Bazireke nagira ngo kurabira mu kitongore eki batire hentebe kanise yo kurengana n'abahinji okujanjaza engeri yo kanyise kihingwe cyo mu ihanga ecyo kuhingwa n'ebindi bihingwa nimbagambira mwena mugire mwezimbire mutemwe muzimbwe ogwo kuhinga cashew nut ito mugitoherereze mutakatina turuho kujongera mu mutindo tukakurengana nimwe mu kabingo bworo kandi cashew nut no mutogoro kuhinga ni komani uri kuguhinga no sharore emyaka y'amagaraga agomesho gone. Dickson tukamusima cy'abasita Executive Director wa Uganda Cashew Nuts Value Chain nagira ngo katareke kihingwe cya cashew nut ecyo kumanywa nkakorosho kijwiro munsi yona nagira ngo munsi yona nibetenga 5 miliyoni 12 kunkamanga gara kukihinga ngashoza 5 miliyoni na obo Uganda yo neshoze mitware 5 yonka kuba nka India na Pakistan na Vietnam na Rwanda Tanzania kuko nanabagambire na Ivory Coast Nigeria abo bona ni bahinga konke bari ku producing ni bahisya miliyoni 5 ina zonka mweno nicyo kurana ibisera akwati biru so abari kubihinga bona no kubari kuhinga ni ba producing miliyoni 5 ina ejo ni information is available even in international ekiri kumanyisa ngo nka miliyoni 8 wakwati 12 ukiha hina hati ejo niyo demand ruho ebintu bikurebeka hati mweno ka production ko mu Uganda hati titukayisa na tani emitware 5 yebintu cashew nut titukabire kuzisi cyabasita uhingire ekazigana za korosho bashoborira huyihire kitekateko no muhimbo ogukuhinga korosho ecyari kushaba abanya-Uganda bona okukikunda bakakihinga gambo kubirime sente okubiri mu Cameroon 30 y'umwani okutanzania eri kubikora okukira yo mu Africa yona ekuratirwa Ivory Coast nahora naba interested nayenda kumanya niko kumushyikirira nango yantiza na computer yanje naje muhereza yakore bya ari gukora ati tukumanya cashew nut titi kuzimanya amazo ayikanta kubimanya mwabazaho yantwara nka ocean aho bari kupakinga mwe n'abantu babireta kuko wakuyigwira nkomwani ninga nkaci aho bari kubirunda ariho container nareba container nyinji munonga mwe no kuno ko abantu bari gukora umwani nkashanga kuri kandi ni cashew nut kahura natina konka kandi cyantinize munonga no kushanga ababiri ni bakobwa bikora abinji bakaba bari abantu bari nk'abahindi abapakistani no babirimo nkora naje nti yabwinje abantu aho batabirimo umutima umushaya yanshobora yangambira ngo actually abantu hati bakubyetegereza buni bahinga kusha babisindika nko kubiri agizirengo mu Uganda harume bikikumi na mukaga bya korosho kandi buri cyanga kine rukwera yoje korosho ni kimwe abihingwe birukura hantu hatariho mizi kandi umushana gwabagujwire munonga nubwo cyo kukura kurungi orinda enjure beruho enjura neberuho kugira ngo ekwate konka no rebe enjura yabegwire nkato butubire twine enjura ubwire bw'enjura enjura kuba yagwire umwitaka nemana muke myezi mukaga umwitaka hanso ubwo nimbambire seedling ekijuma ninga nimbiro ko gwameze no umutoko tugwangu ikumeza tikintu cyangu hakuba gwine kigumire ntubaza twagutumbika igumara ke shanka shanje ni ibiro gutumbikiro mu mezi kugira ngo gwanguhe mbwene to kameze kijuma in fact kijuma wakibika ekijuma ni kizaho kigumaho mwene cyo kine store yacu icyo kirimo cashew nut njimasa ko na emyaka nk'ebiri kitaka kiryaho tikikumera kandi kirebikira kwabuzibwa habintu byo muntu ari kwetaga yabananda kugihinga agarukire mati waba no hinga no rimekina tukiragambira abantu baro bagira ngo za futi ibiti bikuyamba tugira ngo ukore nka size yo muhoro no manyo muhoro no kubagwingana nene wabo ino muhoro wato muhora hansoti
ukagukikota ukagukike okwataho umuhoro nuko yine kurime China kingana kityo no muhoro wagutuma China ukarengerayo na wagwemerezayo ukarengerayo rero itakeria erya higuru noribika akubita keria higuru ndibaririmo mugasho kandi erya hansi norinagara kubatirimo umugasho rero garizame erya higuru na wabo ine maniwa utikaho kace rero utikamo umuti gwawo. Korosho ninga cashew nut n'ekihingwa cyakomokera muri North Eastern Brazil hamwe na South America myaka ya 15 bwanyuma kikije cyajanjara muri India, Africa hamwe na South East Asia aho cyahindukire cyo mugasho. Ihanga rya Ivory Coast bwahate niyo rukukiza yo kuhinga cashew nut munsi yona nerashohoza 5 ziri kurenga 900 kandi rukuratirwa amahanga nka India, Vietnam, Tanzania, Nigeria, Benin hamwe na Philippines. Gasha kwa Abdul Karim Sengendo.